ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kash nang Mawphrow kalakan jo sya weipat umaumer. Hadien melapelipat ba ya ka Mashin Pynmih sok Trun bat ya ka Kudam. Kash nang kala yo ya ka Mashin Pynmih sok Trun bat Kudam lingba ka cingirap pisa ka ba nyopholak da ka Ministry of Tribal Affairs ka Sarkar Padang bat bala IT ban penya ya ka Mashin Pynmih sok Trun ha ka kti jong ka Mawphrow Village Committee. Kabahap apo ka jingpet jong ka village organization kabakan thop ikish potli ki self-help groups. La pelipat ba ya ka Mashin bat ya ka Kudam. Daw MLA kanong po constituency ba Meral Bonds EM ubalong kum kongsan ubalong ru chairman jong ka Meghalaya State Health Advisory Board ringkat ka jing sakilang jong ka director ka horticulture ka kong D Sotun ka district horticulture officer jong ka Ribhoy district ka kong FN Sun ka district agriculture officer ka kong D Lingdo bat kiwi-kiwi. Kalau ini haban temput hai kini khidmat hidup khidmat sekurang nang ba aku ban gerai ni dari apal kanun yang jadi jabo udi ban temput ini khidmat orang di ban bat renta kapal sekurang minsim tan belai pak bai bah minsim balong nature amlong jangan kumbin yang belai dia kan unsur bat tadi nak tak kapal memang dan kami ke domet unsur ande manyo kapal hanga simet hi ngasngo ba kumagidan hagijing posniu tip mochi chama mochi charma mogomnoma ka mochi cha lalong si cha ma dagasnien kini baro kini gijing tristom Jom pi ki Nongrep namar ba pi long ki Nongrep ki baspat ki basting ki ba Pynmih ye ki so ki pai la ande ki so Trun la ande ki lado la ande ki laret la ande ki bun ki chur ki bangi penangkam kum ki bril kade ki jing smart ke jung pi kade ki jing kurku ke jung beli kabala penlong ban sang khmat ya ka department Banseng yang kena ke food processing unit buat kena ke stok yang ini. Kublis pun yang ke Nongrep, kublis pun yang ke department, ada director, ada ke district officer di Tungi, ke development officer di Tungi kurang ini. Nah kebentaan penting kena, bah kena ke scheme kena ke projek kena mengurlong apa ada mana kesal. Kena ke jingkar ku kena beli. Kebangiyak kat kumijuk tu kejing telah mendak kesini idan ha kini kejaka kini kesnong lembat kini kejing kerku kibalayak kat kumijuk tu kejing kerla nang chua de mut kesot Trun le de hajau mental e galak hani yang di VO kinong yalam jang VO kong Helena mental ke kong babiang mo lapang sekretari long kiam Pi pilong presiden sekretari yang BO ki bahap ban simti. Kador bersnong kala senia EP bapin simti ya kani ka kam. Bagajing kwa kajongi ka longbe bapi pin pendon kam ho ya kani ka processing unit ka bangi don ka bangi sopli ya kani ka sini. Kijing apa kijing pra kijing snowbriu gila bandon. Ndring ini benweng serut ya kita ki ke baro. Kata ke projek kepada kadang national Mawphrow, giom kadai ke projek namata bansna ya kadi ke stok ya kemudian ke basyong ni menta bat ke micro processing unit bangin Pynmih ya ke Trun. Ya kadi ke projek la amang bisa kumbah nyop pulang
Di kani ka scheme niyo kani ka Tribal Ministry of Tribal Affairs hausnem hajar khatra khanda bat nilasdang pentrikam ya kani hausnem hajar khanda arpo ha kani kasnong Mawphrow di kalong kajingkel khu ke bakrau ya kani kasnong Mawphrow naman ba nila yo kum kani ka project ha kani kasnong hang ni kasnong Mawphrow bat kini kijan sinong baro khat kinongrat jumi kirap so Trun te long lada kadon kani ka unit hangni processing unit ban Pynmih so Trun te kamut kini ki so Trun ngim don kam ban thiet na ba te kamut ki jing don kam jogani ka factory kamut ki don handi hajan sinong te lada ni don kini ki raw materials lani kini ki so hani hajan sinong kamut the cost of investment lani ka jimpul lut jumpi ba phinya thia diu du so ru kan kham bidor but kinongrep ru nani national Mawphrow ba kini ki jan sinong hang ni te so Trun juki kila ban ai tadi ka processing unit ni don ru kani ka stock ya hang ni te kabut lada ubun so kimla ban pendon kam ha processing unit yung ni so ngin bu hani stock ya te haba hateng pada longkum chim snam dari boy niyo so Trun ban pha so Reliance Store hapo gohti te kadir kastok ya ka bladon hani ka bot bagi lum so te lada kani ka processing unit jumpi ka bla ban pendon kam te kawai pat nak kawai pakalian jadi onong bot ta pian lum so hani dengi ton kayo sabar Meghalaya hani hajan kamu kalau asuk ya ini bandi bentir How was the taste?